su esimene läks siis? Oleks võinud paremini minna. Mis viga oli siis? Ma olin liiga kaua õhus. Ja mootor kuumenes üle. Raido ajas kõik dokid pikali. Võttis kaasa. Ja siis ma pidin seal töllerdama, ma ei tea kui kaua. Ja siis enam mootor ei tõuganud. Esimene aeglane läks viimase postiga. Niu ei arvestanud väikest rootorit. Põõsa taga seal 5 märgist kõlvale. Kiirega jäin rahule. Ja mis tarkmees taskus räägib? Kui ta läks siis? Sportlane. Normaalne. Kurat! Как Литва? Отлично держимся. Аккумулятор нет у меня. Окей. Väike vindivigastus. Vindivigastus on ka, jah. Jah. Aga liinid on terved. Midagi hullu ei olevat. Ainult vindivahetus. Попал? Не попал! Чуть-чуть не долетел! Как все! Ветер сильный! Как все! Я как все, я нормальный пилот! No kurat, see peaks... Ei, see ka ei saa pihta. Võib saada. Знаешь, что было? Плохо выбрано. Для такой погоды. Тут у нас старт. Jo galvoju vieną pratimą. Так если будет тот висеть, мотор работает и все равно раньше или позже. да, фотографировать.
Сейчас мы можем фотографировать что угодно? Да, но вопрос в том, что к следующей упражнению, где фотоаппарат нужен, карточка должна быть пустая опять. Если есть время, можем помочь разгрузить. То есть компьютер есть, подключить можно. Да, Это обычный тоже, обычный. Не-не-не, я имею в виду, где карту Ну и как? Но ты же не на полном Почему? Дал тебе просраться немножко. Потом смотрел, что я подъеду, что я первый пойду. Это не то. Первым не надо идти там. Смотрю, Эстония тут. Пошел прямо. Praegu aega. Teeme järgmise kütused mõõtmisena. Nüüd on meil kütused mõõdetud ja valmis. Ja ongi tehtud. Mis meil järgmine ökonoomia võib olla? Keermeliimi nagu siia vahele ka panna. Meil on tõenäoliselt järgmine. Ma peaks tegema. Otsib see ruuja käes. Tegija veel. seal korvi juures on igatahes rahulik ja kõik toimib. lastakse augud tekkida, noh, see on nagu viga.